everyone! At timanan tigayam yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni kabsat uno san napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jen Almoite Drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, kani Margie Albing. Kastimanti ko na ni kabsat uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarama kiti balasang kat apaman ngay naklunak, tikayat ko ikasar ko adagusan iti kabitan apanawan. Agan ataklauna yung mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong kwa busbusa. Rogyak man nga rod, tiag salaysay. Agkasartan Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat mapasamak ti kastalor na. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumaiti pagbayad tangay. Basta, di mon problema anday ta. Tanda na kasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan maikasar iti kabiitan na panawag. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar aram ken kuana. Ket amang maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ket tay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan tumaurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglili magasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik, adi pa'y napasaan. Tanarigat ti mang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Oray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namat kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mat lang. Ano, kasar kayo pa'y nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam, idiretsum mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdiskitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No di yo kayat, mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Anya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Wunan. Baka mo ka nga rod nga agdiskitar iti busbuson nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wan nga rod abalayan, di mi matam mo amasakit ka. No ammo mi kuma, oray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Madanagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan ti pizza ti kasar dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun tanay. Di kay maasikaso.
Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Kada kamin ti makaam nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamon dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamat la adagos, numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno? Okay, kasanaw. Agawid ta ka din, iji balay may. Jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikaso kan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, tasidagan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napanmanan nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wan nga rod anyalat sa wundag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga pampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, uno. Adda na nang. Ay na, makabannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na iti saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Isuda, imot da. Jak to awisan ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natangan niya. Ay kuwan na, insan. Nay talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa ilang ti kasarta Tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti mapartay. Diyo pa'y laparparchin Itantanta pa ilang tani. Awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kaasimit nga rod niya balayan, ano kasta bakit? Delikadon samot nga min jay sakit na. Diyak amu alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay ti kasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Diyak ambo Madlaw amadi tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan amatagtagari? Bye-bye Noon di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inikapakanan na kita'y baboy unaw. Mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan niyo. Day, apay manay. No natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw, di katugangam.
Di nalain tantan-mutan ti panaka-confine na. Anya klase ti panagpampanunot ti adaken kaunaw. Ag ngangabitan ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa laang ti panaka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan agumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da kumutaw. Ay ket aganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kumauno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasing nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsut. Ay, malaran. Sapay kumaata makarwaran adagaws. Tani, awan ipakan kun kadagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti mapartay. Kinsan, dayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ore, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Tas si kanto ti una ak abayadan inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsin. Kamaw dyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya ti bagiyaw. Ituloy tayo ti kasaring ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangurura iti kasarta? Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rogyan tayo ti agpartay tanay. Itan ti kasarmi kan ni Lorna. Naturas na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaos. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello? Mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo, Sir Tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga, Sir. Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yun nga? Apay, anak ka. Diyay mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kano iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapol tayo pa iti sabali amang kasar kada kayaw, anak kaw. O niya, ada na kontak yun amang kasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada ita iti seminar. Anya, akit kasano nga rudan? Sika ngay, amangan no adam amu. Awan nga ron. Naawagan mi aminin nga am-amu may. Ngam adamot lakasarin da. Ano ti kagiddan tang agkasar. Kat,
Di ipuspon tayo mananti kasarta. Puspon la ka na yun na. Kat anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data? Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno itangkan. Namidwan na itantan ti kasarda. Wangarod Iso nga agsudsudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Ti pa'y umisem apulusay. Kasano mga menang kal? No kaano pa nga ganat ang mga sawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan ba tanay gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal? Adan, sapay ko tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na ita puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga oray agtudo na nang. Saan siguro ang magnandito iti bagyaw? Nagpigsa ti tudo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mang kasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado na iti lalaki ang mangyaramay. Ay, naggrabe ti pita. Kan agayos ti danong uno. Itantan tayong sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti tuto. Agsukat ka kidin. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyang ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lahat ti kasar nga orang bagbagyaw. Agungot mat mo ibagam mapuspon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyang ngay. Kan may sa naparte nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung na masyak ti unang mabayadan, bayadan mo natin utang mo, tausaran bimatan, kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagitimar la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad, insan. Anya, kasano nga rodaytan ngay? Noan niya tulagan, akat iso masurot, insan. Awan pa'y talaga, insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y, insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Uwen, mayroon pa kita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay. Sikantumat ngamin. Impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumot nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rodan ti dimaray iti kasarta. Wan nga ron. Dahil tatidyak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunan. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumar ka.
Tasangwom dagiti nakautangam. Mabainak na lang. Awan pagbayad ko. Kat asino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasi ak kada kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay, tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpaki kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko kan kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak ma rin makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa dida ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kaya't nagsinata. No kasapulan nga aglonak, tapno anda pagbayad ko. Aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Tiamok jak mabayadan, ngam kaasi na nabayadan mimitlaang tanasyan ti asawak kanya. Kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat ita adan duangan nakmay ti asawak, kat adamat ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan, ijay ilimi, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan, ti gayem mo, uno. Alagagayam ditan din nagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Makablawan kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw yo ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat luna sa napudnonagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastiman ti kunani kabsat luna. Dear manang biyanang, siyaktay no adda makita wen no magustuak, gatangak, no lakit dita adda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita, tanakalpas kan iti panagadal maulo na anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho anak ko. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na anak ko? Wen tatang. Dakal ti sweldok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili.
Ay na, excited ako nga agtrabaho. Mangrugi ako nga agtrabaho inton bigat. Kasta ay na, kablaawan ka anak ka. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kastrek na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldo? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan kwa na Una, adamot karbangak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak na. Kan uray na bayagan ang nagsinata, tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kaya. Di na kaya't iti balayaw, ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam ket di Ala, isot amok. Umanaw kan no awan na saya at ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak to nga rob, no agsweldo ni Luna. Nay, nagandumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagsweldo ak ngaminan iso nga inggulpek nga inggatang iti bag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa balit iti bag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, inggulpim samot ten iti bag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Adam at ati pangalawans ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Inilot mo kumaginatang dagita Tapno saan ka amay busan iti kwarta anak ka. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ka. Sige ta, yakar ko man nang yakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga rog, tasyak ti mangusar, tani, awan bag ko. Urayan nyo nga rod ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant, kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan jay cellphone ko. Ada nga may nakitak nga napintas nga cellphone. Anya? Nauma akon jay cellphone ko. Kayat ko matati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Right. No kagat-gatang mo dito cellphone mo. Saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanya. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat tinggatang mo dito baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatangan mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipost. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmal tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga nalipata mo dayta.
Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititid ko kanya na. No kaya't yung alaan yun di nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Malayag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ngay. Hana kayo ngay ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray isupay ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na, nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data, kasla kayo nga kakase. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Ado ti mula na nga natnatang. Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo agitara, Luna. Nangalaam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya? Umapalak ngamin isya katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. Ay, sos, natumban to yung gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usarin, ay. Hangko nga kayat datan, nagrigat matag gitara gayam. Anya? Ay, bagiyo datan, tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? Anyan, sapay nakangingin na dito, oy. Idulin mo, anak ka, isimpam. Da kayon ati mga isimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agsweldoak, ada kayo ito'y. Katun taumayak mat dumawat iti igatang mi iti sidaun may. Ay na, sinaan nyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo na ito'y. Agbasbasol kayo lang iti kasta nga raramidan nyo. Agyaman kayo at nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadisumanaon. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mon ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam di gitara. Jay ginatang mo gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom dagit hangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Mano pa'y ayat tinabat-bati nga utang tayo? At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pa'y lang mat kanyak. Tumulong ka mat ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan ado pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin.
Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to, ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumat lang amin ti kukuin ni Antem. Kailamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuin na ta pensyonada mo't nga may. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Alya. Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat ngamin iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rik na. Ay nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga gagas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y lang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay na umakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya. Itulod ka pa'y langan niya. Pasensya kan ng madanaganak talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. Di nakaduan ay agkuyog ta. Wan, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparakan ka. Tanda ka nga rod asawa. Iso asika laang ti agawid. Wan, itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaganak mo't ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Imadumot ang tisabong dito'y paraangan. Nakahilera mo ditan dagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay unay Naglakamot amauma day di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatay.
Ay sus, masayang dagitoy ay inak ilako, taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray sak, awan might itod ni Luna a kwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ilako men no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mati cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ti kayat ko aramidan. Kwartak mati usarak. Pagbamban no gakmat, iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti piano kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasabsabaw. Tapay ko mga ilatag ko. Una, tabi nga yun ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin itilotem, Luna. Tano dagat ti gatangam. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga, kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko itilot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay dagangay, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduma no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya? Di mo pala nabaybayadan di motor mo? Ilako mon? Katuray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasang ka din ti group chat tayo iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apaya? Awanan, impasarladan ti kumpanya pagtrabahuan tayo. Anya? Ala, apaya ngay? Basang to ti group chat tayo. Inla na dami ni Jay Tirason. Ay naawanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tubo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na lang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro kay ti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Ada man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isun na. May mayatan ngam ti mabakante ka. Ay, unay matan ti kastoy.
Kunak no lifetime da dya nga trabaho, ngamahan madgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumat ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmay. Wan nga rod, pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kanailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang iti gamit mo. Ngamawan mo't kas-askan dagiti gatgatangam. Wan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Anya, kahit andang arod aramatam nga agabrown anak ka. Ada nabulot ko kadagijay gagayim ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manakaw. Uwan nanang, pampanunot ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi ka. Sa nagapunta ado ti kwartam, kat gatangam amin na nakayat mo agatangay. Nga uresan mo matune akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga ron mat nga panawak ito'y. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsindaran na kayo nga duwa. Wan anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Isa pinakawan ka, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wan anak ko, ikarimid dayta. Nagserbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaypundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayem mo, Luna. Alagagayem ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yo amin. Welcome kay manan nga agbuyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti baro manan nga episode dito drama ama ng biyanang. Manipod man nga rod kanikab sa Tricarda san napud na nagahantintay patangatang ay drama ita. Ngam sakbay na manipod man kani Ferdinand Marigsa, kablawan na dagiti kakabagyan na dita ilagan, Telan family kan Melad family. Kan Tababan family dita Kalinga Apayaw. Manipud mat kani Rogelio Halober, damag na daytoy lang ba ti channel mo. When gayam daytoy lang ti channel toy gayam yo. Kastiman ti kunan ni Kabsat Ricarda. Dear manang biyanang, ititawan ko na suro ka 60 kas taon na ragsak ko tada naggusto kanyak akabambanwagan na alalaki. Kat dayta ti kanayon ko nga ipalastog iti lugar mi. Panagriknak ngamin kat napintasak, kan napigsalat ta ti karismak, nga uray mapanan ti edad ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Naimbagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo? Uwan. Adda, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan nga madamag ko man lang.
Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di paglulukwan laan? Saan manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka na. Ay, uri asino mo't siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno panagayat manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akon. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man apos iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat agin nayat nga oray saan nyo nga ipos iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo nga min ta ipos yu pa'y ultimo pa naging nagag ken pa nagsinsin naklot yu. Oray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man iti kayat mi nga ramiden iti nobyo. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan nga min ubing a jowa da. Adayo nga min nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't nga min nga adu, ti man nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang nga min aladawan ti ipusyo Anan, tagsukat akon. Diyak ang tigusen, tama nga numatektekan ni Rostom amang ururay kanya. Napanarmanan ni nanang mau Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. O nga ruda, di pa'y makawalisan iti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasitas ti tasango ti balay. Ang itaawanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na di nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Ngarod ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Anya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo uncle, malamtumang nga tan Walang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak manan jay postmaw manang Ricarda. Napanan nyo manan ni jay hot-hot ano biyom. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rende. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na iti taaw a sugar mami na kanadya alalakay. Ay na! Nagbidot da iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Katno iso ti sugar baby? Ha? Adaya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible Jackpot yan dayta. Pangala ako maiti kwartak. Alaman? Oray damagam ken ni Carol aka anakam. No agdaw-dawat akken kwa na iti kwarta. Wenno saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Kadno ahente itinunwang, kas kadabak-baka di boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo, ikan kapay. Ha? Mangten ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaeng. Ha? Agyaman manang. Bayadak to matlaeng. Uray saanen. Tainted matlajay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada hot-hot. Ngam saan mat gayam.
Nagloko mo't dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Anya pa iti kahit mo agatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibusan ti kwartam. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no, anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Uray bagpay laeng. Adangin na jay kurso nadak abag, hani. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Uray nagsweldo ak, di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunagamin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adamdamagek no nagsweldo kan. Tano saan pa'y, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may iti kwarta yun, nanang. Ay kat, inted jay nobyok Ibagbagada sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kamali day tanga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na buta. Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipaneknek at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laeng kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agistambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin ni skirt. Papanam, mapangkansaki di manan makidate, Ayun man. Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wang ngarod, manmano tikas ta. Dagiti daduma, ada sugar daddy kan sugar mami da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabel mo, di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki day ta. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. O sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan. Nagaluman ti post nan di inam ka Raul. Nilagbain. Masurunak nga rod.
Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin-kinamat da iti boyfriend na iti parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod, uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matkit di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Kata muna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Adaw ti manakibiyang ken chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private account na taurean niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Orayak man jay inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi, uncle. No mabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, at iti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga alav na. Takanayon nak nga ikan iti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Wen nga rod. Ngam ti didaam mo, katsyak ti ada sugar baby na. Ay wen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na dya arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak, anak relasyon iti da dya alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw. No isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot na ti agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love na dayjay. Kat no ka na yun nak nga ikan iti kwartak. Inikan nak nga rudmanan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak. Nana? No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato'y iti 1,000. Igatang mo iti sidayo. Thank you, manang. Nusak lamay sa, anya ti pagragsakam. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumat ti nasayat kan saan, di ba? Katuan man! Alamanang, aramidam latta ti ammo mapagragsakan, kan pagsayatam. Apay, Carol, anya ti ibagbagam ijay ulitag mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, maperperwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin nanon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangtad iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pa lang amin na makirelasyon kayo ka bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kamin ka ni Rostom. Anya? Ay sus di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawi. Nasingput ni Rostom kanya. Di nakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naked pa panam nga rodain kaanakan.
Agbordingak pala ili, Uncle. Tas asidagita yan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan, Uncle. Kasangsangpod day di balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimor ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ipapanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, Uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rustam. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nakpay laaw-awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga kaday, adisidido ka mangikasarit iti kabsat kao. Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos manong? Anyat ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak manong. No bilang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanaknag. No talaga a certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natanggan naman ti ulo na. Di yung mabalinalapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawa takit ti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamit na ipakita na. Ay kat talaga nga roda na in love kan ni Ricarda, ha? Wan siguro, kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro, alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa, makamuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten, Anya, ay na, agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si katimay sa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo manlaengen. Mang marmarites kanya ti alaek nga abay. Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni iti boyfriend mo? Wen nga rod. Agparti kami to iti maysa abaka, maysa anwang, 5 ababoy, ken 10 akalding. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo, Nagado ti sagana. Na! Isu nga oray awisem amin akakabagya mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay siyempre sino pa'y kumangay. Awan makuti akwartak sinyang. Ni Rostom amin ti aggastos. Asan ti kasarta, Ricarda? Talaga saan na nagawid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ay wen, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay? Ijay pa'y abanda ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Nikat nalawang nga rod ti dagam Ay wana Nilaeng kaarol ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasen. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanyak. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda. Taasidag ijiili. Ken igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata nga jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana.
Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wan ma'am, apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, nana? Kaya't may kumama kasarita. Nakaturog mo't ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wan man, nana, tani, ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wan, nana, dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad? Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad anana. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom, nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga ron. Problema mo't ti kastoy. Singirin na kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga idaitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan, Ricarda. Tangay agasawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko, diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inututang mo. Kat inintad kumot kan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta, ija iti napananag iti daddo mga inututang ko. Aniya? Iso ama kitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, ta iso ti pagbayad ta. Aniya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dayang asawa yo. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan yo, aday taparikot yo. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yo. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Ta iso ti pagbayad mi. Ti total, nairano dakmat iti inut utang na. Ta inik-ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga day tataw. Sana mabalin. Kano mabalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya? Saan nga rod ngayon palubos ti anak kwa may lako ti dagak, isa kapilitan na naibalod ti asawak, tawan mo't pangalaan na iti pagbayad na iti nagado nga utang na. Insang sangit ko tinakaro apan nagbabawik, gapo iti biddot ana aramid ko, ti panagdarasudos ko. Ken ti panangipalpalastog ko. Iso akas lalom na dak iti bain. Naglabas ti adu atawan, nakaruwar ti asawak iti pagbaludan, ngamdinan impakpaka mukada kami, namuan milatan iti sabali a tao, kat sana na nagsublikan niyak, kat nadamag kulatan na ng asawan iti sabali. Kasta kayat ko tagdarom ngam binaybay akon, total baketak matan. Alakastan, tigayim mo, Ricarda. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.